Umugore wujuje imyaka 31 ku isi. Ibyo wamenya ku mugore mugufi ku isi kurusha abandi bose. Joyiti Amuje waciye agahigo ko kuba umugore mugufi ku isi, afite uburebure bwa santimetero 62.8 ndetse akagira na 0.7 inchi z'ibirenge bibiri byombi. Ejo rero kuwa mbere tariki ya 16 Ukuboza 2024 yizihije isabukuru y'imyaka 31. Yavukiye i Nagpur mu Buhinde ku itariki 16 Ukuboza 1993. Yamenyekanye kubera indwara ya achondroplasia, ikaba ari imwe mu ndwara zituma umuntu aba mugufi bikabije akanagira umubiri mutoya. Mu mwaka wa 2011 yinjiye muri Guinness World Records nk'umugore mugufi ku isi, kandi kuva icyo gihe yateje imbere imitekerereze myiza ku bantu benshi cyane. Amuji amaze kugera kuri byinshi mu rwego rwa sinema. Yagaragaye kuri televiziyo arimo gukina muri Amerika Horror Story Freak Show, aho yerekanye ubuzima bwe. Yashoboye gukurura abantu benshi kubera umutima mwiza n'imitekerereze myiza yifitemo. Nubwo kuba umugore mugufi ku isi byamuhesheje izina, ikimugira umwihariko ni ubushobozi bwe bwo gutanga inyigisho. Yabaye intumwa ya leta y'Ubuhinde mu gushyigikira abafite indwara ya achondroplasia, kandi yibanda ku guhindura imyumvire ku birebana n'abantu bafite ubugufi bukabije. Joyiti Amuje ni umugore mugufi ku isi, ariko ibikorwa bye birahambaye. Uretse kuba yarazanye impinduka muri sinema, ni intangarugero mu gushyigikira abafite indwara nk'iyo afite, agatanga ubutumwa ko uburebure atari cyo cy'ingenzi, ahubwo ari umutima no gukora ibyiza ari byo bikenewe cyane kurusha ibindi byose. Reka nze mu kanya gato cyane nkugezeho n'andi makuru. Indi nkuru rero ngiye kubagezaho ntabwo ari nziza mu by'ukuri, kuko ari umugore w'imyaka 24 wishe umugabo we amuteye icyuma. Polisi yo mu mujyi wa Bowo muri Sierra Leone yataye muri yombi umugore w'imyaka 24 witwa Marie Ford, akurikiranyweho kwica umugabo we Ishiak Magani w'imyaka 42. Ibi byabaye ku cyumweru tariki 8 Ukuboza 2024. Yamwiciye mu nzu babagamo iherereye i Karibondo, umuhanda wa 42. Ikinyamakuru Sierra Leone Monitor cyatangaje ko abatangabuhamya babwiye polisi ko uyu muryango wari umaranye imyaka myinshi, ariko nta rubyaro urabona. Bari bafitanye amakimbirane akabije, aho Ford yajyaga atera ubwoba umugabo we amubwira ko azamwica. Ibi yabivugaga agira ati, "Ninjye uzakwiyicira." Ku munsi icyaha cyabereye, biravugwa ko Ford yasanze Magayi aryamye akamutera icyuma mu nda. Yahise ajyanwa mu bitaro bya leta biri aho ngaho, ariko kubera igikomere cyari gikabije yapfuye nyuma y'iminota mike bamugejeje kwa muganga. Abatangabuhamya 5 basobanuye uburyo uwo muryango wari usanzwe ubanye mu makimbirane, banavuga kandi amagambo y'iterabwoba Ford yajyaga abwira umugabo we kugeza ubwo birangiye amwivuganye. Ishami rishinzwe iperereza muri ako gace CID riri gukurikirana iki kirego, riyobowe na DPC Mbayo M hamwe na Detective ASP Titus Vandi.